Danas govorim o transparentnosti, odnosno netransparentnosti informacija od strane Skupštine grada Doboja prema građanima i građankama Doboja. Informacije koje se pripremaju za odbornike u stručnoj službi Skupštine grada su nepotpune, bez adekvatnih priloga, posebno kada je riječ o izmjenama regulacionih planova. Također, svi dobro znamo da dnevni red koji odbornici dobiju nekoliko dana prije zasjedanja Skupštine često nije onakav kakav dobiju prije samog početka zasjedanja Skupštine. Obično su one najdelikatnije i najozbiljnije odluke ili prijedlozi stavljeni uoči početka zasjedanja Skupštine, pa možemo reći da su i odbornici u nezavidnom položaju. Kako da Skupština grada Doboja bude otvorenija i transparentnija prema građanima? Ja ovom prilikom predlažem da se sjednice Skupštine snimaju i javno prenose na radio televiziji Doboj, koja je plaćena iz gradskog budžeta. Dakle, tehnika postoji, radnici već rade, samo je potrebna volja. To bi bio izuzetno efikasan i transparentan način rada Skupštine grada. Direktan prenos da svi građani zainteresovani mogu čuti svoje odbornike, kako pričaju, šta pričaju i kako glasaju.